Baby, na dear do Sonia the one crata no na fe online stories no ayensa ka no incoming 2064 asante mampon na she bigeni Bismarck akwasinsia honorable waiting mammo akwaba nipa ne be say nipa amemo akwaba kasa ne mo avia bokode so nyame adome ho ye nipa ne be say nipa boys no wo grounds ye adwuma o 2064 yeah. See, say na mo disappointed. Obo kana she obi timu anti BBC pe na aye say obi disappointed. Yeah, winning na ni kire ya 2064. We ko to sa so 40 years from now. Any penny so. Any ni penny fa to nyame so. Efia. Yeah, man fans wo yi ho no. Mo ye ni say no. Di amman more vim. Na fe na me kopre MP. Hey. Yeah, she. E mo nwa mi tro. Dabi, efia menya sa adwuma no wo form a boys na ye adwuma. All your boys na wa na say boys na ton me say nipa na me say nipa na be pege nipa. Tena ho. Say bia boko de. Oh nyame adom. Ahwe so abedru na die. Na ye 6 September. Yes, ye kwa. Janase. Oh. So anyo say ye twen a ye kokeka ho. Keka ho. Afene kwa wiye na ye ka say be na ye adruhefa. Ye yanka say ka say be no. O course na se bibi to fire o review no ko see sen afene kwa we ya no you know when catchy say asase no from January to August na unhu so a September can be bitre o sorry men na me mu abam de ba sorry sa no bi a shase eje bete this a woman e wo tu sika mu no a o kura na fia so wa anyere wo hu a sika ne besa wo hu so onkrofo a wa mre na onya ye wo onkrofo a o misuse no ye de ye papa no buja o mu a ene wo mbra aye basa it's true go woni ba bi efri to no so be so de afa ana na make say one prepare ho for yedie na eba na yedie ne because say ya destiny say wo but sustaining it. But even I can say becoming rich is not difficult, but sustaining your wealth. Yeah. But you know the road draws on one. Oh, did you go? Be nasa. Ro, but run according to susuro. When you know, say no can run it there. Ro, but susuro. Say sana woka. I mean, can we income ya way na can we run a better? You know, can say run it there. Masuma say chim. Okay, ma menchire wo ni okay. Okay. Ti no kesi ya say run the obewro. Ti nim no dey to. Obi ahwe no huye. Okay, read America say. En ka say Asante Mampong MP so da so asem wo court. Yes, say Abraham Tibidi na Mampong say only youngest na dida. Oh, na mun so. And wasama no court. Ntwato so say be ye pa obetimi o bede no ho. Ntwato so. Sasam so no enche court because what show evidence. Say the partner or the truth but also back court be show evidence. Onyama. Say asem na asem afena court. Te afena court be frefresa. Who say Ghana court there? Oh yeah ne uni adaja unko ho. Na we media cra che. What egusu che. Ti munya san ntwato so bi wo ho a ya munya very careful. Papa wa bo breadu sabe wo yere wo ma. Na dey to so say one youngest wo mampon deda. Oh, wanka ba kumpo. Wanka ba so ka ba ku be ka say ene ebia but o ka so only guest youngest o mampon deda. Say dan ko hu no wo to che. Wa member of parliament ha dwen egu ne ho fi. Munya isa de no enye e so wo mra ni. Timra no so no obedi. Efi asem wo ho. Ora Alan Kojo Chemate. Alan Chemate o. Me ma na che no pay. Wantimi amfa koto anyankwan. Wantimi amfa koto anyankwan. Daily Graphic in 2007 as 8 a report say Alan Chemate quits NPP. 2023 Daily Graphic report Alan Chemate withdraws from NPP presidential race. Ora Alan oh, Debbie. And I wonya. Ala onye politician Debbie. Oni sa kuma na dey politician. Papa Jatra baby ayo do ayo dey.
and easy or emotional so ade ka no wo ye ni na hye no ontumi eno ano no oba bitina no abusua fefefe komo sese ehwe emra no super sa wo be ye mfa ho ayi Nigeria papa wanya mfie sei why ayi Tinubu oh yeah Tinubu mfa ho samra no so a if you emra no de ba say emra no eya homboabo no to be honest dey bia make say openi alanche Martin so afia omwa ne ho yes it was amanfo na edi na chi some years back nyina no what oso tia na eti that time John Kuma money ade teach them for alanche Martin na enya de ketua but I think na this time not nani to say edrume so banum kwa na nya adwuma yes anum kwa na nya adwuma sika ba ya manyosem nim ena enhwehwe me wa abra wo pe bi afiri me esi enyina ye ko nsuo mo politics net aso hwem krofo abra ohia bi from nchen that the typical politicians no life ni bi eno no eno no emwa eno hwemu a enkrompanifu a eben owura lanchere matin nyina no se mensuro na meka aso mo lose omo grips ankaso NPP so from kodwompiani na na ohine to katrafekumu ni ade we nyina ye nkrofo mo akasa akra na base no omo hye da resonate ye so ana omo so na wo alanchire matin so tinama ana de na mi tise onkonna enye me nwanwa yes because from 2007 yeah the highest on year 35%. The next election call 20%. The next one about 4.7%. Only God knows. Now no year from call year special delegates Ukraine. We're free number 2. About 3. Only God knows for 4.7% na can never call in 4th November. Yes. Politics they don't akuma unto me. Oh, nyeda da before dia. Nyeda da before dia. Yes. Nyeda. Kunu kura kom kura wa ha me. Me nti na me tesa wo ka me no. Me ba ho. Ti me dey. Me ni sa akuma no. Me bia no so kope pampeledi. Na yire te se ne wo ka ye. Etwim se for the entire period I know pray say the bring na no na fie. Ene. Because o se na yire nka asem e be hye ne kwan. And o ka kire de yire say so oni nkomo bi obedi a mo ni nkomo about the presidential race because Charlie it will too free ni fie ni obetu eko high dan foforo me ateni ne ha me nya say but then ambition no but say ade petwa no ni ade egwom da tu sa de bo ho nya no kura ni e ka na ka be fra wasefo nyina no me no na ya na ha me egwom Charlie enti me de ewo ba bi enye no crazy wo say enye Ghana nko na politics ni ese be bia meka say one kra na tie da say America fo beto aba me aka say ewi abamuda so but ewo ho but na enye so glare ewo politics ne de saa na afia etie munya ne saa ma fo ba nwen say ubeba mu nko ade aye kra do say bra na wabon nipa bi de bra na ni betutu fo we are quite what social media pattern and move oh chawada pa ni pa sabi ni obedi kura den aso obetimi aka kiro because of politics no oyembe show Chopani Alan why are there be ma be ye bi sir wa me ni nyina but afutu okay a won fa ma na mpani na chidifo nyina ne se sa brenye enanna atenie dabi mamu mekansem bia nwum ono a wode ne ho no so watwe ne ho enya hwe de oye yinti wode atwe ne ho no muma enwo ho a sebe ya wodo ne respect no a yen ya ye wachire edema pani no ebeka ho because ka se break the 8 no betimi abaso a na ji so obi aka na no tum na moye nka bomu eno ne betimi aboa ono nko na nim ne decision enti enei interviews bekoso papa lancha mate ni diem so wo hwe ya obi a onim se na no ontime crowd na no ma no nkoye interview ntesa be wie no ade a waye de fefe a ese no ne ye ka ho asem no na obi die bi a wo koka be ye negative no eno no wanhwe a ye ba gina so ti papa we die obi a wo tie mi bia mfa saa asem ma no se ne mpanifo edi nanim kasa ma no so obi kasa ho ntia saa bre die won hold on to that person na wo mpo bia just one person a ono na nka enya kasa mafo mo anya de
ye frɛ we wa ha ne afrɛ we afi be wie distorting information ana ha dwen ti papa we de ene wo mon kasa na bibia anye din onko na wonim ti da Mrs. Chematin chen fansan for tree no wo fu no so na bibia anye kama papa nye ne bone so afia afutu asma kan we kire emabunu ya edi political figures enemy say know how to campaign when your boss is in the race enne wo awugina alanchemate achi esopa other candidate na any alanchemate ekono enne alanimu biem and I don't think so because alanimu biem tinu so we free MPP ube wo MPP mo dia o campaign ya we wano kasa se ankwanko ye based on ensem we bitimi aboa ma o candidate na wini na kwa sebio ateni ni kasantria ene wo bayida kosa nipa na nchen wa wie ho mo gina alanchemate achi kasariti a Dr. Baumia kasariti akoto owusu free kasariti a Canada Yapon and na Alan enimuno how will you draw close because for there I can say nipa for na can party ni kwa balloting and o maka mo say bibia no besi kwai and the party ni balloting for nipa 9 but official so munyanya letter bia mo twese Alan letter beba ba anya sa dia the official mo say nipa 9 and the nom kwa ballot ni a kire bi obi abeda ballot paper no eso so ti se mo no so no ekofo bi de yaudie na ewura politics na odi kwata obi yes politics nya odia emfa yaudie nya politics na we ni vote na mre na so bye bye OSP freezes Cecilia da pass account again eno no din sika man no saje ne back ya sebo je no di man na odi ni fan man na sa be community gene back sem patch ma say season no so the man over ne sembra no dey adwuma man dey premise fuel system automated move to check hoarding ensure transparency Vice President Baumia and so apa premise fuel automation won't end to main daily graphic na way by daily guide Vice de me jeni dio oh yes you be digital system no VIP opens automated premise fuel system Galamsey ban reducing carbon emission nana allow withdrawals from NPP raise. Special prosecutor refreezes Cecilia Power account. Ghana needs reformed spirit. National Youth Authority CEO. Daily guide. The finder, Yanko line. Alan quits flag bearer race. Alleges intimidation and skewed process. OSP returns Cecilia Power's money and seized it again. Shareholders commend assessment. Okay. Forestry Commission outlines Galamsey fight in Apamprama Forest Reserve. Previous fuel dispensing, monitoring automated. Brand Ghana needs forward-looking structures. Kojo Oponkroma of Wansayrebi MP and Minister for Information. The final song, Badwam.com and somewhere ha. Or say Mahama is a terrible product to brand. Hey, a good for those lawyer. Enti uba hon one reading no atia say ya hana brema kwan de bonkrata ne news no adaroma ya di si agudie mo nsamo toa so ye wi health tips edi so sister Sandy bi ye guy odi ahose pebeba na fe asemide kan interviews wo ho a pese mu so beba nti mo fidie no na herade mfa nkomra somdwin ye ko